tirin pathianin leilewan asiama tin leihi achia a rawmot ania tuithuk tak chin chu athim pa pathian harau chuan tuinum chumte chu a oprenga tin pathianin eng lo om ro se atia tichuan eng lo om tamaya tin pathianin eng chu ena tha ati a tichuan pathianin eng le thim chu a thenta a ti hei se e pathian thil siam sia tu na kan siata ka khani e kan hum sakte pakhat chu eng hiani zarina ko hekilai kan in khom theina chan pakhata kan mamo koi mo ba pakhat chu eng thok thok ani shingun te khinan ko le shingun te khinan hani eng le khin kan bang ko thina eng hi pathian thil thon pe ni ina kan man jang kai em ania tel lo la tom kan om thei lo pakhat ania e eng wangi nge eng dai kan dia jungchang hi ka lo soi ma sapo eng ti mai thei ani eng tel lo hian ti nge zarina kan nge tel lo program website photo exhibition report hi e aman thei lo ani a chan chu eng tel lo hian tha hi ala thei re ngai lo ani eng anga camera tha bo nei ta ila kan thala mun thim cha mup ani khachuanin thala bum ba khi a chhuak thei don lo ani social media le television chongkam kan han ho venga agri chong takin e photography ti chongkam hi e grid chongkam tan ni acha la khom le be bom ani a ama sa a chuan photos ti ani a hi eng emo like kan ti na ti ani a adot le chu graphos ti ani a chu mi om zia chu drawing lem ziak ti na ni ti chuan photography ti om zia chu eng manga lem ziak ti na kha ani mai ani i tunai ni hi chu kan fan mai em na chan chu thalang man ruwa camera pa mai hi kan lo nei vet lo ko ani theya amai ro chu headline abi ti headline in khom ti chu mobile phone camera nei vet kan ni ari omani lem ziak thiam lo te ko lo ni mai la enge kan thil moi kan ti le thil enge ta thatnan shim thil moi mu atan thala nge nge ngai an kha chu a lem zianga khem lo khanin kan phone mang mobile photography mang khanin e tha kan la zum thei ani tu po hian in tha kan la vet theya ama ro chu thalak tha nei tu chuanin a thala tu kha poi mu ani e khopela camera chaber nei khan om zia o chuang lo a thala tu khani nge a camera man la na kha i a thiam lo kha chuan om zia kha ani chuang lo ani e kan wa nei na dang pakhat han ta bang ne dowa history hian te ka soyanga i photography hi i mu chwa ani chan te khan i khala pakhat siam na na ni khuna dure em ani kum sang kha zakwa som ti paru vela khanin khobela khala saber hi siam alo ni to a khala khanin khami khala pakhat te siam tu chak tu khanin i data ria kha hun a o ani a technical term ang chuanin exposure ya khami a exposure la hun chu camera abaton kan ti ang kha ai nge chu ang kha data ria kai kha ani kin chu mai ba ka chuan khami khala ma siam kha da ku ma nga te khanin develop le kha anga ya khami zong ne na chu kha chuanin ni khat ta to kha thala pakhat siam tu khanin bu nga ya khami nu zela ko i kunzabi so pakwa na to na mga te ko khanin camera shot chang chu aron swapa ama ero chu mi pui not pui ban thei kha ni lawa halak siam chum te area tin science kham del te kha ngai ni tula ma chan camera kan he kha chuanin atok me ya i nge khala develop le kha te ma technical thil tu kha shot kha mai ko lo ani ti chuanin an han kuma han ve le te shata kum sang kha zare sum rat paret khanin product company hianin roll film an ti kha siam swaki camera size ye de ok portable camera brownie an ti kha i ken pal ot sam thei to la turin minol pui hawina an man thei tur khan an ron siam swaka heta dan thil poi model pakhat chu slogan hi an ron siam ani you press the button we do the rest chu mi om ja chu button khamet la abak chuan to pi sakam che kha an ti ni camera ron to ma chuanin heta a me khep tur kha oba mobile phone an chuan red button kha mai ta ani khami kha i kum za chuang ta kha khami idea kha alo to ani
ki chuanin hun alo kal yang zela enge kan nu le pa te le hilaya kan shwai tu te ma u de ti cha ro film te ko kha chu an she pha la she mang phadu tu lo te ko kha in on wan mai thei anga photography mu chwa ani nu kum za som sari pani vel a han yang zet chuanin kum sang hi bor chho vel kha ni chu mizo te ko hianin smartphone camera on kha ya quality a khang na cha quality kha chhal tu lo ma se kha yang kha kan no hu ve chana tu na e ro chuanin he kum sang hi vel chamin ki khan phun kum som hi vel han yang le ta mi zong zong deu tho chu ko tin member zong to din nei thei lo ma se chu ko tin hianin ti lai khu pui china chuanin kan nei vek hi a rin om to ani tun chuma Longwall branch ten photo exhibition in one side hi a tha ka ti khop maya thim po hi a tha le thalak tu te po amoya tin participation thakarin ai a tha boka thil poi model pakhat chu pathia ani gan exhibition hiani pathian ro puina thil siam ro pui tak tak te hi hemi exhibition hiani ho chuak chang e hiani ka sia zoning judging criteria lam ana kan han kan le anga affair thei ang ver yani judging criteria ni ke ma yani ka han siam ve a kan try to the dam kan thu nei na za ta khi min ve a ama ai ro chu isna ka sei to ang da khani thural pui to dam khan om se zoning result te po hi ai khani chamala ti khali ro te po ron om ve a khala zong hi rename vek ani a tumi a la tu po kha a shat thei lo a heta exit data an kia kha ta po kha ni engma chui the kha ka nei le lo kha wang kha ni tu la ke ti kha ka shela wa affair thei ang dara ron the lu ani a kan thala ka te hi criteria pani ka siam kha ta kha ni creativity le composition te kha kami phang khani ka edit ani a technical lam zong to ani a ki thei lu tuk lawa san chu ni zong zong ban pha ani angai awang khani kan category in category kha mun thuma thin ani kha ka chu kan shaka to ama saber shin nun jin gong te hi a topic hi moi ka te em me mani thala kho ka bu ma to tang khan in tin nge ni ron the luang o ti te kha enge riru sen ve de ke mala tu po lo mi ta se tu po lo ti ve don tai la riru han sen ve de kha angai ni hianin ka sha ngai to na kha ka tu ki du an a the lu tu te po hianin riru hi in sen ti kha sha thia tin a do te hi khore no na ni hi thalak lam khel lo wa po hianin pathian ro pui zia kwang swak tu lang sa ve hi ani in khalang moi tak tak te khani pathian ro puina atar lami na wang chhak na sa te ama ro chu thil pakhat fair lo ba han ti le da chu thil ozam ke lo ni da ko ka khware mo ne ti hi chu kan hu the kha na ma entries kha the lu kha tam big ani shin nu jin kong ti le open a hani a the lu tu te member ta ko kan team de open mo ni o kha ka ti da wa khala lu tam khani mit te po ataya en tu tan po hani an wang ve chin ama ro chu achang chuanin an phei thak ve thin tho ani tin category pathumna open category hi topic shanpa bi ni lo ni wang hianin en tu tan po hianin a har sa ve thina tun exhibition na ya ko ni lo hianin enge event shang shang anga te po hianin open topic ani wang khanin thur pin dan kha har sa ve ani ma se ta hianin kan shoi tu te hianin idea thadok me ro ne khata khanin enge a captions khan a title khan points aron king te lang ati wang khanin ka ta ko khanin klip khanin enge han en big kha anwam ne wa tin he mi open category bi ka hianin enge a thala tu te a the ru tu te ko hianin idea hi import structure ya ko hianin ka sia ani ki tan to ram atan klem kan han soi de do chu participation ashaya and tu ni ko anoma tu ai han kumda ma ina ti le ti zela ni chwani nge branch member te za than ngai to chwani chandan na de uthei ti kha asya ta chang zela u ti kha ka han som du bok chawa tin thala lu te a that ya wani maso na tu bo kha ala tam ve ani
thua khani a thelu tu te chuanin kan in shemei anga a then chuanin tum tak tak kha an ve ani tui tak tak a then chu kan ti ve shim mangai ti kan ti ve reng nge ti ru te ko kha a ve thei ani I mobile photography laman tui zwa ti te thei kan chuani I internet le YouTube la ma ko khani mason na tur ko tak ma ni lo in zir thei thil dang ho te kan lo browse ta khani lo in bil thei lo in zir bil thei kha ani hang te kha nge lo in bil zelila April exhibition po kan la en ho do na ke ma ko na soft copy am sa kan la huwa ka hu sak to ko me ke ko in zali na hianin nge thian ro pui za kha alam chiang e ti ka shan china kan sak tholom tan lai kan saka khani olen pathian ikut suak ti siam in reng do chang makti in kalo khachi ti hi exhibition len yani a in he in pasha at to karon